زيك اما قرت في سوتاكي بيناير ولا شتا مناط وتيسفوق قلنا ويخدم لنا اما قرت في سوت خدم انت ما قرت في سوت نغد يعني سي ناتوريل سي اون فيت اون فيستيفيتي qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت ثاني ثوذرين اكويس قارنت مراد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتيغرست c'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا غير نخدم أسفوق لكن إذا نتماكر تفسوت ذا أمكان نتختيريت يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدن في تدرت إوا كنا ديلي وكالة أكالة en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوف غاتا تدرت ألا ماذا كان النية أني ذا رايلي راتيلي تمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قرن 999 دا سوريف 999 با تاكي إذا طول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس لافريد امرارا زالو شباك امرارا تاع الطافريطه سيعدي ومذان وحداس امرارا عدين المال واكيسي نوتر التامي قسد نغال الورس معناه نكون ثورا ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاكي تختيرين امريج مثلا كي عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمه تمغرا يرسفن يا 4 ساعه حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديكس لاصل ديكس اين الا ندثرار هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضروا ديك تدرت قراص جبله قات كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايلي دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود l'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لا نسين نغمه 30 مزداق كان نخدم ذيك ما قرت فسوس يال سكواسي لين كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وساند قفقايث وساند جيجل وساند سطيف وساند كرا وين الا يحوس مانيس حوايج اسفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر الشهور تدرت ارذا تلا نقيري عليهم تلا وسانا كيسالوا عني دقات بوعضه بوعضه قات غوفري سراك دين وزمير غار وسان قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العادين وما يدسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيقه تمورت القبائل معناته لا تفسيس قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغرا نعفو قرنا لا فيت دو باردون c'est l'entrée de l'hiver c'est l'entrée du printemps اتايا تفسوث ينايك يعفون العرش على خاطر قلاصل زيكو كويت العرش يترقين نوغن كوي جرسن مسنقارن قريب هذا مسنقارن ومن بعد يكردويس 3 الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون إنا يسحب 6 أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو افسي démanteler l'adversité démanteler la haine ذا فساد تياريست فوالا تياريست اتفسير تياريست تكسد ديشني تكسد الرفقنيا اتفسير ذا فساي ديك سداني كي يفسا
يفسد ذيك فسو يعني يسي épanoui يسي ouvert une fleur اجديك يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي اكدي فيك البولين سيدي فيك ريحه تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي تسيلي وكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدم يناير ثمتين ثم زيغ سوفغد اين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك اين يضران يناير نسوفغي تدير وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنة كي 27 من كي غير عليه تدار تاكوي تشور مازال سعاودين لو 19 مارس تندغى عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كي غير عليه اما قرت فسوت لو 19 مارس ادسن كبوزكان ادسن دارسن الساحل ادسن طاس لي تروبا رادياسن ادمليلن دينا كي غير عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et تيلين évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel c'est les arts du spectacle le théâtre, le chant, la danse. Les trois principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans الوقت ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle, il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture. Parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار. تقول ثم الجلوف ثنا تضرب سيتا كانت تنقش تسعى لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que تعرف ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن بس الحدث تترز. Être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمد عقلك داكشي صغيزين ازكا يدلسين كتنوض هي تنفكي غدا فهم كان يعني ممكن اطاسي ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois on est sorti vers l'espace public urbain il y a eu une conquête c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine, les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace. Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, il فهم عشان كدنيا الدراشيد c'est que وإذا قارنا نصروح l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention, عشان كني دنيا باللي ما رحت سوتت نقابل كنا دنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غارة الميد تاقي يتسلي غورك et je vois un parallèle
ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinard, c'est là la résistance. Et cette résistance, on accorde dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth et Maziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas l'importance de la fête. Ah ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre, tout ça c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère encore une fois fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوع كان رسمت كيف هاد النوع كان شي طاح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع كي درنجا هو الزريع يقرز داين دينا حد وقاعد سلن يبان حمل الفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نرجع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو لا يمنسي وما كار نتفسو اسفوق نتفسو سكسو ذا الكوكس ثملالين توفثيين ثولا لوك دو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا دار رشيد عطاسي دي قارن يساع يتساكد افوذ وذريس ماس بون ذيس اما النسوة دي فور سكسوني نافر كوكسني ثملاليني ذا انتي كي تدقي من داخل ماس مرة دوضا مسلايا كفلاس تورد عاوزة بلي ثم غرايا كي تسعة غطاس كيسماون لأن مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ذي سنقار بوعفيف إلا واني ذي سقارن مغار وشقوف إلا واني ذا يسقارن
أدريس سكسوس ودريس. أمغارو شقوف صافي ريفيرونس أو ماسك. لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت أشقلالني نتخسعيت نتفقلوجت. دونك نغميت كذا نخمسلو سوت سي ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح أنا ما قرت فسوس. Alors oui, le masque nir, il préfigure la présence des ancêtres parmi nous. Dans les croyances dans la spiritualité ancienne, quand on meurt, le corps va rejoindre la terre, mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تعسس نتجرى تعسس التلا تعسس أوزطا تعسس وزنيق تعسس تجمع. Donc l'âme, nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police. Parce que dans nos têtes, on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiés dans les oliviers, dans les caroubiers. On n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, c'est très difficile. Évidemment, on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité. Donc c'est ça, il préfigure. Donc là نكرات مناظين مثلا قدكار درتو دكار داين يديروا حنا كويت توجا ترضى كينا الماء البحر داك قرتيزي وزود ياكو قرتيزي وزود في كايث لا زونا كين وكفادو ترضى كين قرنا مغارو شقوف ذنوثني كي ont gardé la tradition et la spiritualité des masques. Il a un grand livre j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est. Donc c'est de Tamazirt ancienne. Il a Adris, Sksus Adris. Alors Adris, le Tapsia garganica, les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. C'est une plante qui peut tuer un bœuf. D'ailleurs, le mâle, il sent de chez Sdiri. Azgar, Tafounas, العمر يحسن دريس هذا الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا السنه اميليليا le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. Ça, c'est des savoirs anciens, en rejoignant les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis. أدريس يتشابه بطاطا سنيثة زيداد قرصها البطاطا حلوة يتشابه كدا دينا تسينا الور ويدي السنة تيدكسن تروح ذا دكسن تجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدور. C'est une plante endémique de la vallée de la Souma. تلا مليح لا vallée de la Souma الماء لي هوتور 500-600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا هوتور نو زمور الزمور يتسمى غاية الماء 600 متر 700 متر تفضل دريس من بعد ولاش sur les grandes hauteurs en haute Kabylie ولاش دريس يوسر إلا الغوافي الزغوة plus tu descends en altitude plus تفضل أدريس هي أدريس كي نقلعيه c'est la racine c'est pas les feuilles les fleurs
c'est une plante bulbeuse. C'est le bulbe ني اللي نتكس نقاري نسركميت داخل الكوامان بيان لافي ايتترا نسلسو فلاس تا شويه نيا هذه اللي داخل السكسو اللي سوفر نظام البطاطا كذا لو فارني لا vapeur du tapsia elle traverse le couscous نيا et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مالاد كشمت فسوس, il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تسكن le le pollen, ça crée des grippes. Et nos ancêtres avaient trouvé le farni nudris, c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes, parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin, quoi. Donc il y a cette relation qui est établie alors سكسيون ودريس دونك السنين بور فير فيت هاد قيم دوك السنتال الصباح هاد نكار سني تفسوت ما قرت تفسوت البروميي جور البرانطون جينيرالمون سي البروميي مارس دونك ما نخدميش ال 28 فيفري ل 29 فيفري مي اون غارد لا دات دو بروميي مارس انفا نروح روم ريجي نختار افريدني يران دوكني انشنو alors il y a des chants spéciaux يتفسوس يجمعيتني داكويت وشناي مكسا بالقدر اثر حمار مكسا بالقدر الى شونتي تثبوت اثر فسوس الى شونتي ايان زار اتاس شناوي يكشو الدنار تفسوس معناها التدارت ساعه لي شون je les ai regroupés dans ce livre. L'un des livres le chapitre 3, les chants يتغنين مرة نروح أنا ما قرت أفسوس يلتدرت ساعة ذا شي يتهدر يتفسوس. C'est un langage codé entre la pensée du villageois quand il contacte la nature. Il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen, des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus, l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'allemand, il s'appelle Léo Frobenius, dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fta, qui est un germanophone kabyle. Donc, il y a l'anglais édition publiée sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qabaïl, Léo Frobenius, c'est par le biais d'instituteurs français, d'instituteurs kabyles qui parlaient le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il a قادوا غالنا القبائليين
il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long. Je vais la consacrer au retour. تيموشوها ياكيا ارذخل نتقبايليت يمكن هاد النادي غير مسلاين مادام هذا غروح خاطر لاني مسلاين ما تنتغر الصروميث ولاش لو فيزافي سقبايلي quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand الصروميث تمقلد les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner il faut retrouver إلا كانوا غال أدنغيز في جدا تهوسا les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. الدوغا رسم غرايا كي وما قرت فسوس دونك الصباح نسكر كي زيداني خدمن تيغريفين ستمنت وين ساعنا ثمنت يخدم السكر. Donc on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement ce sont des oranges qui donc on بعد نفق انا وين اكلا on va faire une procession نروح لمريج ناك 999 سوريفن généralement un peu moins d'un kilomètre. On va s'installer, on va faire un pique-nique, j'insiste sur la mixité. إرجازن تيلا وين كنت دار ساكنين ميوسن كنت دار تيواشولين الراش كذا. ومن بعد il y a toujours يون ومراي نعطى مرايث. Généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc ça مرايث c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent la procession. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques, dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين اللي يشنو تاكنيا سكفالنت مثلا الشلاوين الشريفه ثلاثه مكساوث. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. Na شريفه قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature. L'enfant, il avait le privilège de ça, une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. Alors, la Sherifa, elle avait développé. Et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre thème, elle s'est débrouillée pour se surpasser. Donc, nous quoi nous إيه وما قرت فسوس أطاس الخالات يجشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة c'est un monument, c'est l'une des premières qui a attaqué le problème de l'inceste. القبائل الزهري وندة تنزيض quand tu écoutes les paroles يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثة رديفال. Écoute cette phrase là. Ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé.
Elle l'a dénoncé, c'était du militantisme dans sa jeunesse. Avant l'heure, oui. Et ça, c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font que on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. إنك دا المولود يقولوا ديون الوقت إذن يكونين راه يمسلاين في إيماننا. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlons de nous, qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلع نكوني نهضر في إيماننا وحوايج غير كاين يون أدعدي سوف وساكا. J'ai pas besoin de passer par le pont dans l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما يمكن غتدرى غتوالي غتسيستي غتغربله غتعركه غتسكوا غتدكوا غتخدمه غتتشا نيك دايله سي موا. Alors dans ce cosmos-là, dans toutes ces croyances-là, cosmogoniques, Maguire Tefssout, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguets, c'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. ممكن كان رشيد يقول لك هذا النوع je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, يخرج Hadès, le dieu de l'enfer. ومن بعد ملي تروح بيرسيفون ومن بعد ديميتر يمثل بيرسيفون ديميتر تحزنوا الكل c'était la déesse de l'agriculture. Bon, ومن بعد بيرسيفون تشان كرا عقاين الرمان في كيس Hadès باش كان الوغ اسمي يقولك Hadès بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتورولش الكل جدجيلي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتر ديال انايا ما رانا غد تفسوت عقلا غنمثل كل سينا ستون كوتسو غادا راهي لي بيرسيفون سي اديس سي لونفير de l'enfer ou de غادا لا في sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il يسوغ Perséphone à Donis, باش كان دحيون لا مي وقبل تروح Perséphone يستشاس quelques grains من الرمان. ومن بعد مي تشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça. ومن بعد alors je vais أنسرح غير Perséphone غادا على سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا. ومن بعد مي دوغال Perséphone يمس ديميتر يمس ندونيس de la nature, le Déméter, la déesse de la terre. ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان في يمد عاد صار ثنيس تشير ثنيس راه تسرون خطر الشيمية parce que مي دوغال Perséphone ادوغال تفسوس مي ما ديس l'hiver ادوغال Perséphone Hadès l'enfer parce qu'il cherche الربان. Donc c'est comme ça que l'Antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant nous sommes complètement méditerranéens. C'est la singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones, l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace,
c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. وقبل الدوغالر le bruit du printemps. Du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement parce que oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance, comment l'hiver est et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, sur le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. Le paradigme de nous balaki gwin صغرنا. Absolument. Apollon, cette tendance à croire نقيد non نبذل نفكايسن نفكاناغيد. C'est ça, ce que je veux dire. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. غورنا نكوني يمازيغن حداز ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez غورنا كوني حداز Jida, Yaya, pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. On était petits, Jida, Haddaz. Haddaz, Haddaz, Yaya. نيك حداز نيك يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة. C'est un dieu qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. نيك يعس يسرسو ماس الماكي الحساقي ذي زرع ذي بلاضن يكترى مولا شاد عليه ثمسني أتسرغ ثونا. Elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddaz, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit, il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, et tout, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants, on revient encore à cette histoire de contenants, mais la perception, dans le sens que l'on donne aux fonctions des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. يسوي دونك كاين تماكر نتا في السوث كا ولا كازدينا كاين الدار رشيد فريده اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفوق راه ايني يسي فرحني منزا يمنزلنا القبايلي منزا يمزيغن قديمنا كويث قلنا نكوني اوني ان بوبل انسيان تاكدو قديم لا ميديتيراني ثنايد ثوسنا يعني لا سيونس a démontré que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou, dans les hommes primitifs, l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves qui Timura يغيزوارن وصحفيفر
وحراز في تماكيت نسن les peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit كان أفريد, il dit جانا أفريد. أفريد هاكي يسهل. يسعى 5 تقوسة 5 تجدة. إلا قاس تسكيلة تيماويت لا ليتيراتور أورالينيك تيموشوها يسفرا إمزان تيمسعراق أو كي داك إلا قاس نستخدم ديك السنيت لا تقبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال اكزاكت واكي تستخدم تيك جديد تيسنات تساعد الشنا تو لو شون لو كان ماشي الشنا تقبايليت وما قالت تموت ما ندم كويتي شناين لنا غير قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كويت عمر شقال 1927 يشنا مستقبل il a enregistré un disque تبعدهم بعد تبعدك وإذا كي انشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان وإذا كي لان دفيرسن سيدي التريزور سيدي ديك الروجني مقران زنوثني يقبوب بنت قبيلي تسمو ثلا الساتوره غتسلضي عبد القادر فتحي تغنيها في مترو تسرور الغاشيو السناره مي تقبايليت ولا شوك اول تروميت دينا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد ساعد لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلاياكي يسال الماكره كتفسوس لا بروسيسيون سي اون بروسيسيون كي بار سواش تهدر قبايليت مرا نلحو كني كوري نستخدم تقبايليت نسمكتاي الشناوي تقبايلي نسحريك دي زوران نسجوجوك تفسوس نتقبايليت إلا قد تجوجيك ما وثفكي ضرمان يزوران ويتمغير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et hier, ما قرت في سوتاكي ذا سقي ذي السوين ذي السي إنسواي يزوران نتماكيثنا nous sommes en train d'arroser d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش كنيتاغر منا اديفرير اتيلي ادرنوغا ولا كذا نقالو ثغر ما نمازيغن وثلي ورا ضد شرات غرما نظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبيل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais quelle que soit la force de l'adversaire, ادي روح هذا غير السخسي تشموعات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني. هاد الجاغ يوكن أين يزمر غنكيني الكانون النية ما يلاق نكي ذا سافو. هذه يرغو قروي وذاق للكانون وكنا تشعل. الشفوة الشفوة كتب ياسين هناك nous sommes les brandons du foyer de la renaissance amazigh. ستاقي راه خدمه هناك نكوني ذي سوفا غاسا نرى معنا الكانون النية نتمازيغ هذه لي عام 12 يشعل.